parasite ni aku utang go ini hingi bani India go mengi mati ngau di mana pangi belupali sing terang terang aga mana kamen piri mati bong cari beto madu parasite warga moi go meni piri beto mana tabo kumang darga pasha to aku 1949 ki mamang da aku isai tom ne hingjerami ko isai tom ne hingjerami kari kino aku tabo surami mi gi mating lorum de baka aduna ngasi aina yam nongninge bako moi naga kamen ga piri tar moi se chai lete tori bne mad noi choi dana chai lakhine bako na khoi phajana wakan khalu aphaba mi oina to wathi waram gi ansiblai joi ba chakhot ba noi imung manung gi lengoi to sama de phong tor kanu khaba masi nang noi aina haidisini aduna hojik government ji kamang dung ran tawi akhoi praja si manipur choi re singche semkan nabagi akhoi na ngang bu choi bu noi hairo ba akhoi na achum ngang bu madu aran bu tahan guno ba ko akhoi na ngangi ba si ai na ngasi bok da ngangi ba si aran ama bok yaute ai gi aran bok du puktoro ko huran babu huran ba haibni aran babu aran ba haibni okte babu okte ba haibni okte bibu okte bi haibni ai gi ran nok du puktoro ai ngang bu si dai ta nakhoi ai adida singna bado singna ra kanu aduga ai nu wafam ta haijaki ke ngasi Delhi the Chatpasi Krishna Gopal ji ke pilena yam ne ikai ninga wai bada maching khang de nai haje grabani home secretary na ma chi India punamak saba phakra bane Delhi the Manipur ki chief minister sine lak pasidi ni yeb lak bani development gi nakte Manipur bhabna bugini why machi kaya kan hai gi se ke ba makhoi machi MLA singsi ka gi be class 10 pass tu yauri certificate chakde mui English ki sentence mui khang drazala ba akhoi ngangi ba si maiti ronda machi tari ba comment pir ba nang ju kango gadar ju kango ko ai harang ge akhoi je Delhi chali ba se ikai ningai oi bani hai ba si chumi ma sam sal mi asi chumi ko phatta ba sing ji tawro si hai bani ai haridi Manipur si ikai kumnan si aina chei kuntrai na khabadi rakpadi Manipur se prithvi dar arang ba thom samu hening ba ibni ai personal glorify on ba mingchat pambagi nati ai Manipur da poi ma se ikai je ba hayeng ma pot ka ki ngoi pok chen ngi hai gir bani ai na haija badi Manipur phan je hai bani ko ai ka su pam le ti Manipur da aduga sidai da national party ki leader sing se party ke ka toy be be ma ai na kwai be gi ikai je ba ipai pusu nata bado moi mayang masa sing akhoi lai dong khale akhoi gi ipai pusi lai sing ni lai oi tre but on gre ba lai na ta bambak phonang character yaw ta mang ni ai ngasi India gi political party ai e den jet pokhang busi da ne moi character yaw da corruption gi mai ma moi de phata busi ta mak pane ba akhoi ipai pu afama sing sina moi na kaino da khong ma da lang thak re ma pham marang khang de body ke ni kari ni kai na masi party office tauri ba moi ji kari chab no ai hari sineba masi to bi keno kari gumbai na kar kan to masi totally blood abolish to ne masi mat ai hajake Manipur se ikai ba sugle le trabani Congress wer ba ju BJP wer ju sarkar se Delhi de ki semani Manipur prajana semna te ko Manipur da regional party me le radi Manipur prajana chief minister to semani aduga akhoi sidai di yamna short term da ai party maming panjaroi regional party na kare akhoi kaino kangyai bung thaban jong ye ai na si ta jabani masi thaban jong masi bu kari no akhoi na ai na hajabati ai punchi da thaban jong jarakti adu it make no difference to me ai thaban jong de gi wana te ba ko akhoi sidai da tauri ba Manipur si da mi amoi na poga man khali wakan man chari chinchak si kari no ba ai that is the question ai na hangin ba si akhoi Manipur de lei box bu numida mukta no ngan ba akhoi na ngangi ba si khar ai na thamoi kai ra ngang je ba si de chu mulali chu mi chu haibiri kai chu kai di ai na ngasi contribute tok je ba se Manipur phana ba hona jaram bani masire ai si ga chu ai to manga mam chu kari ba kai blai chate aduga Congress ro BJP ro am hetu woro afabdi ama bu tok di ai hajike ngasi bok da 1952 da makhoi Manipur general election to ko 1952 da Congress ni lupa manga yeli yam han bado adu degi socialist party lupa ni yele ko aduga 11 June 1948 the first election Manipur to busi ne ba samu yende hoi aduna
अखोई मणिपुर करप्शन तंबीरपसे कांग्रेस नदी सोशलिस्ट ननी नेशनल पार्टी ननी हाइबसिदी अखोई इरगा लेरी अखोइना खंगसेबको अदुगा ngasi bogda laiba khiba mana अखोई पॉलिटिशियन चंगी बसिंगसे मतिक चाबा याउती मतिक चाबा याउती वाकन कन बमी याउती लाइक हिबा मी याउती फुरान बहिबा अदगी प्रजा लैबा हिबा हाति कायब मसिना अखोई ngasi मांगे बसि मणिपुर मांगे बसि करिनो स अखोई खंगसेबको ngasi गवर्नमेंट नम सेमबद नोमय मुका कुइना नोमय मुका पपिए को हौजी नोमय मुक हौजी काप्तिरिदना होय पिया लेदे नोमय काप्तिरिदना हौजी हौजी बीजेपी गवर्नमेंट जी लाव मैम चिन्नी पनिंगदे नोमय सोदन कापकनी से हाइजके अदुना ngasi मणिपुर प्रजा वारिबसे 1709 दगी चाही चहुंग तरामा पंचे मणिपुर प्रजा वादन लाइबने ngasi नते ngasi वाब नते बीजेपी पान कांग्रेस पान नते चाही चहुंग तरामा पंचे खागे मनिंग थौन हे मान मासी की बदे ngasi प्रजा से वा लाइबने मची मणिपुर की ngasi इतिहास लेद हिस्ट्री डिपार्टमेंट करीनी एमयू दग लैरिबो ओजा सिंगसिन ngangiba करिसु अफबा अमबु nganगदि अफबा थबक तोगदि मणिपुर यूनिवर्सिटी की कंट्रीब्यूशन मणिपुर यूनिवर्सिटी से मोय थिंकटेन होइगदमने मोय करिबो मणिपुर कंट्रीब्यूशन मणिपुर की एनी सॉल्यूशन एनी प्रॉब्लम मखोय करि सॉल्यूशन पोर कइगे केंडल खर nganगबो वाथि खर nganगो नदना फंक्शन दबुदु नतना अदुना आइना हाइबदि दिल्ली चटबगी चनबिसि अखोयना मुथसी दिल्ली से अखोई ने दिल्ली ने अखोई सोल्यूशन पोरकदनती मणिपुर जान अखोई सोल्यूशन पोरकदनी मणिपुर की अफब सिटी ने अखोई न होनगदि मणिपुर जा अखोई प्रजा सिननी अखोई द पोरकतोइसि प्रजा सिंग भाव ताबिरबा मोइने पैसा न लैबि याद्रबा को पैसा सिदन मसाई ओंथोक्तरबा मालेंगबि मफम अमतद पैसा पिर बोथाददि मची प्रजा सु इकाई बकरा कंबियो चाक चारी बदो अखन केदन गदबियो इज्जत लैबियो मिंगसत तंबिरमो है मणिपुर प्रजादी पैसामु लौते हंतक्ति हुंगरे तो मधु अनौब इतिहास तौरगा इलेक्शन 27 तौरक्सु 28 तौर 29 तौर सुक्तो होय तौद्रसु मणिपुर जासे इज्जत अम लेनि हिंगसेब मियोंदि मीरोइसेब अखोय थबक कन्न सुसी चाथो पोथो पुथोक्सी अखोय पोचे जिंग मपान थासी अदुगा मिगी मपान सुतांग तांग ओइसी मीद नीद्रदि अखोयना हाइनिंग हाइबंग अमेतना अखोयगी स्टेट सिदा हेक हेक अखोयगी चटनाबी अमगुमना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लैरबसु लैत्रबसु अखोयगी सेंटर द सरकार सेंबिनाबा हाइजन नोनजबगी ममी अम हेक हेक उरिबसे पाबुंगी ओइबा मोत करी वफम थमिंग पाबुंग अहानबो ओइने फोंदोपि अहानबो मक्तदा ngasi yengbiriba प्रजा खुदिंगमकबो अमसुंग आइगी पैनलिस्ट इचा नुपी बोइना इकाई खुन बुसेरी अखोइसी इसागी बदोलना पालहोबदे पांदबदगी ngasi सेंट्रल गवर्नमेंट लेबो गवर्नमेंट सिदगी मतेंग ओबदगी ngasi बौता अखोइ मिखा पोंदना दुम लेरी अदुगा सेंट्रल को आई सेंट्रल दा अखोइगी मिनिस्टर ने चटपसिदी अखोइगी तानोबो कछु नते होय हाना हप्ता खुदिंगी चटखिबा से फमनाइबा मकोकसु लई अदु अखोइना रेकॉर्ड ओने हाइजनिंगदे अदुगा मखोइना चलीबसिदी प्रजा की प्रेशर खर लानी मोय कीदन चटपनेबा इसम समना हरबत प्रजा की प्रेशर लादी नखोइ ngasi बोद करी होनदगे दो प्रजा दु उल्टबा हायेंग मखोइना करिम होनौती काइना अखोइ नेपाल दे थोकिबा थौदोको दो तोलपु याय अदुमाइना मोयदा प्रजा द किहन मोयदा उच्चाइ बगुमनी प्रजा द उच्चाइबा अदुगा सेंट्रल गवर्नमेंट मोयदा हौजी गवर्नमेंट सेंगमने जिदी गवर्नमेंट दी दिल्ली दे सेमकतर मोयने याथम सिदे द सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑब्जर्वर लागा सिदे द मोयने खनगदमने गवर्नमेंट कैसु सेमोय मसी दिल्ली दगी मोय पुलअप कोलगा सिमिरसा दे खाले जुदी अदुबा दैट मे बी अ न्यू हिस्ट्री इन द इंडिया की पॉलिटिक्स अनोबो इतिहास मोर पे आदगी मोय पुलअप चलगा नोय अमन सिमिन्स ओय गाय जुदी मदुदी दैट इज नॉट इम्पॉसिबल ने को अदुना मसिदा मोयना गवर्नमेंट सेमगनी हाइजे थाजबा याम वाली मखोय इशू कौरपसु नते अदुगा आइना होजि हाइजे किदनी हौजिक मणिपुर दे लेब पॉलिटिकल कल्चर सिदिने याम नंगनिंगबा याम नानेब थाकिनी आइना हानगी वारी इमता हाइफेट पंजगे मालेम की पॉलिटिकल हिस्ट्री दा इंडिया से वर्ल्ड की न्यूज होइखरबनी स्पीकर के सियार दा हक से हकी सिंह से अदुमाइन हंजन बगी वारी बो लई मतम दु दई देरा दुन लेजे इंडिया की पेपर खुदे मुते न्यूज़पेपर खुदे इटैलिक्स ना मैं बोल लेटर दा
MNA united in speaker Siana Namad ball letter Yakiba. Adu Aquina, Imana Singangi, I says, what is happening in state Haiba? I might sing of Shangang. Manipuri often see the politics the way, social the way, economics of my Nanging, I need Adu Aqui missing in Ikai, but Kanga Biwani. Ikai Basi Manipuda, Nasi Habiri Basi, Yamna Mana, Ikai Bakangamadi Manipuda, Yam Homosular and Baye, Ikai, but why is it Manipuda? Chukli later, but Nasi, Ikai Bakang the Bible, Nasi Manipur state Sida. Tarama Turks were PR ladies in Nebako, Masi India Gida, when highest deco ni. Aduna, Aina Yam. Samna Hazarabada, Akoisi, Ashoiba Kunaigi, Ashoiba Prazana Kanba, Ashoiba Panaiba Singni, Hibasi, Masi Mayek in the Tamjeke. Akoi the Swedi Basi Prajas Sweba, Panaiba Sweba, Moina Pantopotabo Swedi. Ngasi bot junto pot ni ngai si leite ba ngasi government chem bai ba se hauji government lak pe di hanagi akoi cookie ga maite gi solution ja na por mo te government lak ne ba adu ma mang sura law masi ai ira pi ke government sura law ba hauji amana political party maming panjara ro election to hi kari to su to ro ba ai na hajari tu ni masi ki pollution je president election di 27 to bi ai 28 to bi ai 29 da chahi manga to bi ai aduga moina center gi wimchin penchis makoina hoji tongning ba tor bese masi moina wimchin penchis manipu tor bese akoi praja na ton mane akoi phangnai sing tor panja si wakan chukan khanda ba paisa khara piraga paisa de bo tha da ba adu moi leibi ya ba praja oi biting asi swedi bane ko aduna politics hai bese di makoi si yamna high level drama ni aduna manipur da ai wapum de haijege ne ngasi ningjang puta Corruption gi damakta makhong anida mi anida nomai ka khurab ne ba aman MP khali amana ML khali matumba manipur ne ko ma sumba achoki matik cha da ba mayam che parja matik cha da ban khanba phamnai ba singna manipur je sapna sadan mangan bani hai ba se thamjage matang hi da inga losin jage Tagajari ahan round going a babung na Pazaba, Wafam Zutambire, Matanga Zarabi, Babunga Muglakjage, Koi Sakar same bagi matang sa Babunga Mamang the Supondo people the government says Lagla or Habiki Wafam di Tambi Creadubo Kaki, Sakar same bagi decision say Equigi majority Amazon governor gi Weba Kanodi later decision Kanana, Kamina, Togadam Noza, Babungi Weba Wafam Tambi. Kanoni government city Makano Togutan. Governor Chem got them, Natim, Governor see the comment or a center of my political stability, Hauzik, see politics to stability late, a state, Shigi, law and order, Hauzik, a some but the displaced person, my Chatpangam 3, national away hang to 3 bako, man point, Anishinabako. Masi, Shu was the Loin Toglab, Shu was in Say, Ani and a Manipur, Mapunku, the Mutahizer Ebla. Kanana, nobody paid it. Second, Namagu Kano Tabidi, Chu Sicarinoto. Chu Sitting Loin to even as I say. I do often sit I'm Nasi Matans and Wafum the Hajoke. Nasi a queen and Angeri discussion awards here. What he were in Nati Angang Karana, Lupal Sing Tarama, Tara Trama Piraga, Moish the Facebook, the Kariga, what he were uncivilizable language the Moina Yamna, who is a Karisulated Midon Kali, Noigi. Noi sagai dena sagai napa napu sagai tare phokda aigi status chi phangoi ko machimati haige noi mirem ni afaba thabak to afaba mi oyu ain haining badi ai maming haining de noi defamation court torga jail le thangoni machima choi phajana haijeke hoi maitei gi yengna badi akhoi je maitei gi ai maitei gi yengna banate ai maitei je phaning ba mi mani nang maphu nang khangdana ai MP woning banate ML woning banate I know I see Manipur, the Swede Basing chair. Masis Chumtok Cheke, Honors of Women, sort of social reformer nay. Masida, I know winning by MP, we hope hung the carry. Hunted EMP Congress Kagi, those Facebook, the toy man, BJP, Akui Ikaji, Bako, Kanana Sokola Karikano, Moi, Masana, Masasi, Kanano, consider missing Sina Makuerga, Moina Mika Lerga, is sometimes had about the Manipur, the political ethics lady. Ethics Sabasi Karino, Moi Kangi, Bako. Akoi moral character laite adegi corruption gi mahingni world record ne khoi se manipur se world phata bagi world record ne ba manipur da na ne che india da na world record ne ba khoi world record pikra bachida akoi je parasite ne ba
parasite ne akhui utango ini hingi bane India government gi mati ngau din mana phangi ba lupa lising tera na trang ma ga mana kamen piri ba mathibong chari ba do madu parasite orga moi government piri ba do mana thabo khumang dar ga paisa tho ba akhui 1949 gi mamang da akhui isai tom ne hingjerami ko isai tom ne hingjerami kari gi not akhui thabo surami mi gi mating lorum de ba ka aduna ngasi aina yam nongninge ba ko moi naga kamen ga piri tar moi se chai le te tori bne mad noi choi da chai lakhine ba ko na khoi phajana wakan kalu apaba mi oina ba to wathi warang gi ansiblai joi ba chakhot ba noi imung manungi lengoi to sama de phong tora kanu khaba masi nang noi aina hairisini aduna hojik government je kamang dung ran tawi akhoi praja si manipur choi re ba singche semkan nabagi akhoi na ngang bu soi bu noin hairo ba akhoi na achum ngang ba madu aran ba tahan gno ba ko akhoi na ngangi ba se ai na ngasi bok da ngangi ba se aran ama bok yaute ai gi aran bok du puktoro ko huran babu huran ba haibni aran babu aran ba haibni ok te babu ok te ba haibni ok te bibu ok te bi haibni ai gi ran nok du puktoro ai ngang ba si dei ta nakhoi ai aduda singna ba do singna ra kano aduga ai no wafam ta haije ki ke ngasi Delhi the Chatpasi Krishna Gopal GK Pilena yam ne ikai ninga wai bata maching khang den hai je grabani home secretary na ma chi India punamak saba phakra bane Delhi the Manipur ki chief minister sine lak pa sidi ni yeb lak pani development gi nakte Manipur bhabna bugini why machi kara khan hai gi se ke ba makhoi machi MLA singsi ka gi be class 10 pass tu yori certificate chakde moi English ki sentence moi khang dra ba akhoi na ngangi ba si maiti ronda masi tari ba kamen pir ba nang ju khango gadar ju khango ko ai harang ge akhoi je Delhi chali ba se ikai ningai oi bani hai ba si chumi ma sam ju chal mi asi chumi ko phatta ba sing ji tawro si hai bani ai na haridi Manipur si ikai kumnan ji ai na chei kuntrai na khabadi rakpadi Manipur se prithvi dar arang ba thaw ma samu hen ba ibani ai personal glorify on ba mingchat pambagi nati ai Manipur da poi ma se ikai je ba hayeng ma pot ka ki ngoi pok chen ngi hai gir bani ai na haija badi Manipur phan je hai bani ko ai kai su pam le ti Manipur da aduga sidai da national party ki leader sing se party ke ka toy be be ma ai na kwai de gi kai je ba ipai pu su nata ba do moi mayang ma sa sing se khoi lai dong khale ba khoi gi ipai pu si lai sing ni lai woi tre but on gre ba lai na ta ba mak phona character yaw ta ma ta ni ai ngasi India gi political party ai e den jet pu khang bu si da ne moi character yaw da corruption gi mai ma moi de phada ba si ta mak pa ne ba khoi ipai pu afa ma sing si na moi na kai no da khong ma da lang thak re ma phum ma dang khang de party ke ni kari ni kai na ma si party office tauri ba moi ji kari chab no ai hari sineba masi to bigno kari gum bai na kar kan to masi totally blood abolish to ne masi mat ai hajake Manipur se ikai ba sugle letre bani Congress wer ba ju BJP wer ju sarkar se Delhi de gi semani Manipur prajana semna te ko Manipur da regional party me le di Manipur prajana chief minister to semani aduga akhoi sidai di yamna short term da ai party maming panjaroi regional party na kare akhoi kanu kangyai bung thaban jong ye ai na si ta jabani masi thaban jong masi bu kari no akhoi na ai na hajabati ai punchi da thaban jong jarakti adu da it make no difference to me ai thaban jong ni jong de gi wana te ba ko akhoi sidai da tauri ba Manipur si da mi amoi na poga man khali wakan man chari chincha si kari no ba ai that is the question ai na ngin ba si akhoi Manipur de le pok si pro numida mukta no ngan ba akhoi na ngangi ba si khar ai na thamoi kai ra ngang je ba si de so mulali chumi so haibiri kai su kai de ai na ngasi contribute tok je ba se Manipur phana ba hona jaram bani masire ai si ra su ai to manga mam su kari ba kai bele chete aduga Congress ro BJP ro am hetu woro afabdi ama bu tok di ai hajike ngasi bok da 1952 da makhoi Manipur general election to ba 1952 da Congress lupa manga yeli yam arhan bado adu degi socialist party lupa ni yele ko adu 11 June 1948 the first election Manipur to busi ne ba sam yende hoi aduna
अखोई मणिपुर करप्शन तंबिरबसे कांग्रेस नदी सोशलिस्ट ननी नेशनल पार्टी ननी हाइबसिदी अखोई इरगा लेरी अखोइना खंगसेबको अदुगा ngasi bogda laibak thiba mana अखोई पॉलिटिशियन ने चंगी बसिंग से मतिक चाबा याउती मतिक चाबा याउती वाकन कन बमी याउती लारी के बमी याउती फुरान बहिबा अदगी प्रजा लई बहिबा मुहाक्ति काय मसीना अखोई ngasi मांगे बसी मणिपुर मांगे बसी करिनो से अखोई खंगसे बको ngasi गवर्नमेंट नम सेमदा नोमय मुका कुइना नोमय मुका पपिए को हौजी नोमय मुक हौजी काप्त्रिदना पिया लेदे नोमय काप्त्रिदना हौजी हौजी बीजेपी गवर्नमेंट जी लाव मैम चिन्नी पनिंगदे नोमय सोदन कापकनी से हाइजके अदुना ngasi मणिपुर प्रजा वारीबसे 1709 दगी चाही चहुम तरामापन से मणिपुर प्रजा वादन लाइबने ngasi नतेबा ngasi वाब नतेबा बीजेपी पान कांग्रेस पान नतेबा चाही चहुम तरामापन से खागे मनिंग थौन हेक मान मासी की बदे ngasi प्रजा से वा लाइबने मसी मणिपुर की ngasi इतिहास लेद हिस्ट्री डिपार्टमेंट करीनी एमयू दग लाइबो ओजा सिंग सिन ngangiba करिसु अफबा अमबु nganगति अफबा तबक तोकदे मणिपुर यूनिवर्सिटी की कंट्रीब्यूशन मणिपुर यूनिवर्सिटी से मोई थिंकते नोइगे तमने बा मोई करिबो मणिपुर कंट्रीब्यूशन मणिपुर की एनी सॉल्यूशन एनी प्रॉब्लम मखोई करी सॉल्यूशन पोर कई केंडल खर nganगबो वाथी खर nganगो नदना फंक्शन दबुद नतना अदुना आइना हाइबदी दिल्ली चटबगी चनबिसी अखोइना मुथसी दिल्ली से अखोइगी ने दिल्ली ना अखोइ सॉल्यूशन पोर कदनती मणिपुर जाना अखोइ सॉल्यूशन पोर कदनी मणिपुर की अफब सिटी ने अखोइना होनगदि मणिपुर जात अखोइ प्रजा सिननी अखोइदा अफब पोरक्तोइसी प्रजा सिंगने भाब ताबिरबा मोइना पैसा न लैबि याद्रबा को पैसा सिदन मसाई ओंथोक्तरबा मालेंगी मफम अमतदा पैसा पिर बोथाददि मची प्रजा सु इकाइ बकरा कंबियो चाक चारी बदो अखन केदंग गदबियो इज्जत लैबियो मिंगसत तंबिरमो है मणिपुर प्रजादी पैसा मु लौती हंतक्ति हुंगरे तो मदुग अनौब इतिहास म तौरगा इलेक्शन 27 तौरक्सु 28 तौर 29 तौर सुक्तो होय तौद्रसु मणिपुर जासे इज्जत अम लेनि हिंगसेब मिउंदे नीरोइसेब अखोइ थबक कन सुसी चाथो पोथो पुथोक्सी अखोइ पोचे जिंगी मपान थासी अदुग मिगी मपान छुटांग तांग ओइसी मीद नीद्रदि अखोइना हाइनिंग हाइब ngamenतना वाफन हाइर लोसन जे थागचरी पाबुं याम मारिक चुंबा वाफम थबिरे मथंगसिदे ओजा रेबदम लाक्चगे एखगी पीआर से मयामना पामनाद्रे हाइबगी खोलाउजु लैनरिबने तसेंगना हंदकी बीजेपी की खोंगचत असिना पॉपुलर गवर्नमेंट मयामना पामनरिबदो लाकनी हाइना खनबीब्रा पाबुंगी ओइब मोद करी थमिनी अरोय बोइन पीआरसी ना इचानुपिन हंगिदु पीआरसी करी हाइबा पामनाद्रे हाइबगी खोलाउसे मणिपुर की प्रजा मयाम सिना लैनरिनेबो हुजिकसे पॉपुलर गवर्नमेंट अमा पामनरिदना सिगिसे हदकी बीजेपी ने चटलिबा खोंगचत असिना अखोगी पामनरिबा पॉपुलर गवर्नमेंट से पोरकनी हाइबगी पाबुंगदा थाजाबिबा लेबिब्रा करी वफम थंबी पॉपुलर गवर्नमेंट लेतबन फई आई साइडते पीआर शुड कंटिन्यू होय हौजी पीआर सिना आइना हाइजगिबनी आई डिस्कशन सिगी विदो आइना विंडो हाइजगिम चै मंगा मु पीआर थमदि मणिपुर सेड्रिलम लागने एटलीस्ट 5 इयर्स थमगति मणिपुर चेंजम लागनेबा अदु अफबम ओइन होनबदि मतम चंगमनिको अदु मोइना हौजी आई पैनलिस्ट मयाम हाइग्रे आई नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन अफब फतबसे अखोइ प्रजा मियाम खंगतमने को अफबन करिनो फतबन खरो मसी फिल्टर तोंगमदबदि मी नते आइन हाजबस्ति अदुगा पुक्चेन सेंगदबसिमसुम अनिसे अखोइ सि प्रजा से अखोइ पुक्चेन याम सेंगबम दरकार लेब अदुना पीआरसीडी आईडी इट शुड कंटिन्यू आइन अमुका हाइजरी गवर्नमेंट लागने मोई हाने हिसाब किताब मयामम लेनि पैसा 70-80 लाख स्लोबगा लेरि थबक अमगी मणिपुर प्राइस टेक नहीं भी पोट योने दुकान में चलते सी पैसा क्या पैसा पी रिवेन्यू ऑफिसर की 70-80 लाख स्लोर मैम पीरी लेरी EMCS की 1 करोड़ ने अदुमाइना प्राइस टेक लो योले पोसे मसी अखोइना आई डोंट वांट टू से फर्दर को मसी फतबगी वारी सिदिनि बे मंगासी नुमित 10 नि ngang सु लोरोय आई हाइसु हाइजनिंगदे अदुगा आई वाफम अम थमजेगे ngasi मणिपुर दे लेरिबा अखोई से इसिनेनो मैम से मरकता अखोई मैते हाइबा इसे अखोई जाति से ख्वाइदगी अपंगबा ख्वाइदगी फतबा जाति ने आई गसी हाइजगे आई मैते मोइना अखोई से ख्वाइदगी फते बको पुक्चेन चावबदी मानबा थमोइदी पुक्चेन पिकबा अखोई सिदैदा आई हाइजगे मैते गिदा IAS ऑफिसर रिटायर तोबा IPS होइबा
ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ nobody has come out ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯕꯠ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯋꯥꯊꯤ ꯋꯥꯔꯦꯝ ꯉꯥꯡꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯀꯣ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ at least do something constructive ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯤ PR ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ we have no choice ꯑꯩꯈꯣꯏ choice ꯂꯩꯇꯦ popular government ꯊꯝꯃꯣꯁꯨ election ꯇꯧꯔꯁꯨ central government ꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ at the mercy of central government ꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ mercy ꯑꯩꯈꯣꯏ we are like a beggars ꯑꯩꯈꯣꯏ India government ꯅꯤꯔꯒ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕꯅꯦꯕ we are like a beggars beggar has no choice माना अपिबदो अइने भिखा निबदु माना हापबदु साबदुइनिने अइने चिकन जागे हारु यापोदेने माना कइनोमा हापपुता अदुमा एज ऑन टुडे मणिपुर से इबेमा अखोइगी लिसांग सिना सोरपा 79 दिगी सॉरी 49 दिगी लिसांग सिना सोगिबदुगी ngasi माहिजे फंगिबनेबा अखोइने ngasi वारिबसे से just for example cookie हाइबसे अइना हाइनिंगदबनी मोइ लाइरिक हाइबा खरसे मोई एम्बेसडर बु ओइरेदना मैतै मचाती ngasi चीफ मिनिस्टर ओइगिबा तरामनि तराम नागालैंड के एक्स चीफ मिनिस्टर से होकी सेमा मा हिमाचल प्रदेश की गवर्नर ओइ को 1972 73 दो ओइग्रबनी और जामीर से इंडिया के स्टेट मरी की गवर्नर ओइग्रबनी मैतै मचा चीफ मिनिस्टर ओइबिसे करी तौरगे नि अखोइदि वी आर शेमफुल इंडिया दा खोइ इकाइ जेबा अखोइ मैतैनि हाइबदा मपान थोपदि इकाइ जेबा मछि इकाइबा खरा खंगबा फबनि अदुना गवर्नमेंट से पॉपुलर गवर्नमेंट के सिटी अखोइ प्रजा से प्रजा सु खांगदबनि अवाबदो खांबियु अवाब खांदमिदे नुंगाइबा पांबिगनो वान हरुप मसाने मणिपुर सेमदैसे इनाखुन मसाने ने हंतक सिगिबा सिंजु लाइर मसा हतनि 260 सिगिबतो इनाखुन मसा मु यावदे को असिंग असि डिस्प्ले पर्सन लेरिसि इनाखुन मा मु नते ngasi miyo begi punchi da khwai dei lai bukti basi lai ra boinu pu basi ai su lai ra masa mani ko aina lai ra basi ugam ta ba aina ngasi manipur da pam je bati manipur common man sin na nungai bado adu nungai hoda dei nungai laga dum ai lai khimti ya de adu popular government di bim ai ishor da khoram jeri ko lak da bo sunu ai hajeri wapam sai re logic thaga chari babung yamna marik chum yamna yam valuable oi ba wafam thabire